Počinje live za 3, 2, 1. Dobrodošli svi ljubitelji lakrosa i oni koji ćete to postati. Ja sam Vladimir. A ja sam Aleksandar. I dobrodošli u drugu epizodu Face Offa, podcasta koji se bavi lakrosom. Današnju emisiju, kao i sve naredne, podelit ćemo u 4 četvrtine, kao što je i podeljena jedna lakros utakmica, pa da počnemo sa segmentom koji će se ponavljati u svakoj epizodi, a to je podsjetnik na prošlu. Za one koji su prvi put sa nama, lakros je sport čiji je cilj gumenu lopticu koja izgleda ovako, znači veličine teniske od pune gume, ubaciti u gol korišćenjem štapa koji možete vidjeti iza. Tako je. Kao što smo već spomenuli, lakros ima više verzija. Znači ima field verziju, box verziju i intercross verziju. Kako u muškom, tako i u ženskom. Sad bi mogli, to jest u ovoj emisiji mi ćemo detaljno pričati o muškom lakrosu, tačnije o field verziji muškog lakrosa, pa eto da krenemo sa pravilima muškog lakrosa. Tako je, samo još jedan podsjetnik, ukoliko vas zanima uopšteno o lakrosu, možete pogledati našu prvu emisiju na našem YouTube kanalu, u kojoj smo pričali uopšteno o lakrosu, kao i neke naše doživljaje sa putovanja i utakmica. Pa da krenemo sa field verzijom muškog lakrosa. Prvo o čemu ćemo pričati o field verziji muškog lakrosa jeste teren. Teren je fudbalskih dimenzija, 100 metara sa 50, može da ide i do 110-120 metara sa 60. On je podeljen u 3 zone, u napadačku, odbrambenu i u vezni deo, tako da nazovemo. Go je dimenzija 1,80 x 1,80 m, a loptica, kao što je Vladimir već pokazao, je dimenzija teniske loptice, samo što je puna guma. Oko svakog gola nam se nalazi kazneni prostor za golmana, Kao što ga možete vidjeti ovde, znači oko gola, ova bela linija. To je takozvani kris. Tu je golman gospodar svog prostora, nijedan igrač ne sme da uđe u kris, osim naravno može da uskoči u kris, ali pritom loptica mora da pređe gol liniju pre nego što on padne na zemlju. Dalje, znači pričat ćemo malo o štapovima. Postoji više verzija štapova, postoje jedna verzija štapa koja je za vezne igrače i za napadače. Ona je dužine nekih, koliko, Vladimire? Pa, dužine negde oko metar, dok štap koji koriste odbrambeni igrači, kao što sam na primjer i ja, koriste štap duplo dužih dimenzija, negde oko 2 metra, i njega mogu koristiti odbrambeni igrači, kao i u nekim situacijama odbrambeni igrač sredine terena, i najviše može biti 4 longa u jednom trenutku na terenu. Tako je, to je igrač, lepo si to Vladimir je spomenuo, četvrti igrač koji nosi long se zove takozvani LSM, Long Stick Midfielder. On ulazi u igru kada vaš tim, to jest naš tim, igra odbranu, da pripomogne odbrani i po osvajanju lopte on se brzo vraća na klupu da bi ušao napadački vezni igrač umesto njega. Da, kada smo kod izlaska na klupu, izmene se vrše leteći, znači kada igrač izađe, u tom trenutku kada on pređe liniju, igrač sa klupe može ući na teren. Izmene se najčešće vrše kada u toku tranzicije, odnosno kada se uzme lopta se prenese na protivničku polovinu, u tom trenutku igrači sredine terena izlaze i ulazi nova garnitura, da tako kažemo, uglavnom se izmene vrše 3 za 3 i ulaze nova 3 igrača sredine terena koji igraju napad, zatim odbranu i zatim kada pređe ponovo u napad, izlaze napad. Da, ono što je zanimljivo, vezni igrači od tima do tima to zavisi, ali vezni igrači uglavnom igraju i odbranu i napad, dok u nekih timova možete vidjeti gde imaju određene odbrambeni vezni igrači i napadački vezni igrači i oni se u svakoj tranziciji menjaju. Nismo spomenuli opremu. Što se tiče opreme, kao što možete vidjeti na ekranu iza nas, glavni deo opreme jeste kaciga, rukavice, nalaktice i suspenzor. Sve ostalo od opreme
može da se nosi, a i ne mora. A po to se podrazumeva zaštita za grudi i zaštita za rebra. I naravno, štap je glavni rekvizit u lacrosse-u, tako da bez njega to ne može. Tako je, još jedna stvar koju nismo napomenuli, to je da se igra po četvrtinama, odnosno 4 puta po 15 minuta i da na početku svake četvrtine se radi face-off, odnosno borba za lopticu na sredini terena, kao i posle svakog postignutog gola. Jedan zanimljiv, da kažemo, deo je da u lacrosse-u nema nerešenog rezultata, nego se nakon nerešenog prelazi na produžetke koji se završavaju najčešće zlatnim golom, odnosno prva ekipa koja postigne gol pobeđuje utakmicu. Tako je. Šta smo dalje spremili? Ništa, sada bi mogli malo da pričamo ljudima o našoj ligi koju imamo i generalno o ligama i prvenstvima širom sveta. Da počnemo od naše lige. Naša liga, Srpska lacrosse liga, trenutno broji 2 kluba, to su Beogradski Zombi i Beogradski Vitezovi. Prije smo imali 3 tima, ali eto od ove sezone 2. Ovo je treća sezona Srpske lacrosse lige, koja je nažalost prekinuta zbog cijele situacije sa COVID-om. Pored naše lige, koje da kažem, mi učestvujemo, najveće lige na svetu jesu MLL i PLL, ili ti Major Lacrosse League i Premier Lacrosse League. Trenutno, to jest od prije možda par nedelja, te dve lige su se spojile u jednu ligu, koja će sad biti PLR, Premier Lacrosse League, i koja je trenutno, da kažemo, najjača lacrosse liga na svetu. I vrlo verovatno jedina liga u field lacrosse-u gde su igrači profesionalci i gde su plaćeni dosta dobro čak i za uslove Amerike i Kanade i gde oni žive od toga. Kad smo kod Amerike i Kanade, lacrosse je veoma popularan i na koledžima i čak i naši igrači par njih je otišlo u Ameriku da na koledžu igra lacrosse kao svoj glavni sport i na osnovu njega dobije čak i neku stipendiju. Da, mi imamo, da kažem, mi smo ponosni na naša 3 igrača koji su učestvovali što uglavnom u gimnazijalskim danima u Americi trenirajući lacrosse. Pored njih imamo i naše igrače koji su odrasli u Americi i Kanadi, neki od njih se bave i profesionalno lacrossom, ne u field varijanti, ali u box varijanti. Što se tiče nekih velikih prvenstva u bliskoj budućnosti, to su Evropsko prvenstvo u Poljskoj, tačnije u Vroclavu, koje je sad 2020. godine prebačeno na 2021. zbog trenutne situacije. To će najvjerojatnije biti najmasovnije evropsko prvenstvo ikada odigrano. Mi, nažalost, nećemo učestvovati na tom prvenstvu, jer smo se, što se tiče reprezentacije, mi malo više orijentisali na boks varijantu, ali, da kažem, igramo i field. Pored evropskog prvenstva, sledeće svetsko prvenstvo veliko bit će 2023. godine u Los Angelesu i koliko će biti ekipa? Da, ono je za sad trebalo da bude 2022. Ali takođe zbog korone, generalno sva takmičenja i evropska i svetska u lacrossu pomerena su za godinu dana, tako da 2023. bi trebalo za sada da se igra svetsko prvenstvo u fieldu u Los Angelesu, na kom se za sada nalazi 10 ekipa, a ostale će se kvalifikovati kroz evropsko prvenstvo u Vroclavu u Poljskoj. Pre nego što pređemo dalje, svi vi koji imate pitanja, slobodno postavite. Već smo dobili dosta pitanja preko Instagram storija i potrudit ćemo se da odgovorimo na što više pitanja koliko nam vreme bude dozvolilo. Ono što je sledeće jeste takođe možda i najveće takmičenje koje može da se desi jeste Olimpijada. Planirano je da 2028. godine lacrosse se ponovo vrati
na olimpijske igre, jer lacrosse je već u 2 navrata bio na olimpijskim igrama, gde je Amerika oba puta osvojila prvenstvo, između njih i Kanade, tako da eto mi se nadamo i postoje, da kažem, velike šanse da se to i desi. Tako da sad ćemo vam malo ispričati o modifikaciji lacrosse pravila za olimpijsku verziju. Tako je. Znači, kvalifikacije prvo za olimpijadu trebalo bi da se, ako sve bude kao što je za sada planirano, da se održavaju tako što se gleda plasman na svetskim i evropskim prvenstvima reprezentacija, gde bi po našoj proceni mi za sada trebali da učestvujemo na olimpijadi. Nadamo se da će to tako i ostati i potrudit ćemo se. A sada, generalno pravila za olimpijadu, gledalo se, a to ćete videti ukoliko se uporedi field i olimpijska verzija, pokušali su da skrate i utakmicu i teren i da stave sva dešavanja na manji prostor kako bi to bilo zanimljivije posmatračima i možda trajalo malo kraće, da i neko ko se možda do sad nije susreo sa lacrossom, da ga možda i zainteresuje na taj način. Znači... Jeste, Vlado, oni su htjeli da lacrosse približe publici i time su ga dosta približili, da kažemo, košarci kao sportu, gde se četvrtine će trajati po 8 minuta, igraće se na manjem terenu i vreme napada, što je vrlo zanimljivo, bit će ograničeno na 45 sekundi. Tako je, takođe zbog, da kažemo, ubrzanja igre, face-off, na koji se potroši dosta vremena, će se dešavati samo na početku četvrtine, dok će nakon primljenog gola, kao što je Aca rekao, nešto slično kao u košarci, samo će se lopta izvoditi, znači golman vadi loptu iz gola i ima 5 sekundi da loptu izvede kako bi utakmica nastavila dalje. Takođe, na moju veliku žalost, neće biti longova, odnosno neće biti tih dugačkih štapova za odbrambene igrače, već će svih 5 igrača, znači to nismo rekli, bit će 5 igrača plus golman, svih 5 igrača će igrati i napad i odbranu i znači u principu na klupi će u svakom trenutku, to jest ukupno igrača i na klupi na terenu će biti 13, što je takođe zanimljivo za razliku od muške field varijante gde trenutno imamo 23 igrača ukupno, 10 na terenu i 13 na klupi. Šta sam htio da kažem, ajde, hoćemo da pređemo. Ništa, u principu to je to. Obaveštavat ćemo vas i dalje šta se dešava sa olimpijadom, ukoliko dođe do nekih novih... Da, šta sam, Vladimir, htio takođe da napomenem. Sa ovim smanjenjem terena i smanjenjem broja igrača, oni su takođe htjeli da daju šansu i nekim mladim reprezentacijama da budu konkurentniji što se tiče igre, jer kad imate 23 igrača, treba naći 23 profesionalca, trenutno u manjim ligama kao što je naša liga, 23 igrača je luksuz, tako da samim tim što se smanjuje na 13 igrača, mi ćemo imati taj luksuz da proberemo reprezentativce koji će biti najbolji u tom trenutku i koji će biti najbliži tom, da kažem, kremu svetskog lacrosse. Da, to što si rekao za približavanje nekim manje razvijenijim zemljama, na primjer čak i u boks lacrossu i u Kanadi i u Finskoj na svetskom i evropskom prvenstvu na kojem smo i mi učestvovali, bilo je reprezentacija koje nisu imale dovoljno igrača, odnosno imale su po 18-19 igrača u trenutku u ekipi, što je, može se reći, malo ukoliko se, ne daj Bože, desi neka povreda ili nešto. Tako da bit će zanimljivo sa novim pravilima i vidjet ćemo ko će se u tome najbolje snaći. Pa, mi se nadamo da ćemo mi biti jedni od putnika na olimpijske igre, što bi i za sport lacrosse u Srbiji i uopšte za nas same činilo izuzetnu radost i... Naravno, ne postoji ništa bolje za jednog sportistu, čak i poluprofesionalnog od toga da može da sanja uopšte o olimpijadi, a kamoli da jednog dana bude tamo. Tako da vidjet ćemo.
Sada da pređemo na poslednji segment ove emisije, a to su pitanja. Izdvojili smo ovde nekoliko pitanja koje ste nam postavljali na Instagramu prethodnih 2 dana. Naravno, ukoliko ima još nekih pitanja sada na live, odgovorit ćemo. Pa da počnemo, znači, prvo pitanje je kako se naša reprezentacija kotira u svetskom lakrosu? Pa što se tiče svetskog lakrosa, u fieldu nas još uvek, nažalost, nema, ali što se tiče boks varijante, mi trenutno zauzimamo 12. poziciju na svetu, što je, priznam, veliki uspeh da jedna tako mlada reprezentacija ostvaruje tako dobre rezultate. Da vidimo, sledeće pitanje, koje je sledeće takmičenje i da li Srbija učestvuje? Da, sledeće takmičenje je evropsko prvenstvo u boks lakrosu u Hanoveru, na koje bi na koje se naša reprezentacija kvalifikovala i trebalo bi da učestvuje na njemu, ali sada, kao što znamo, zbog situacije sa COVID-om, vidjet ćemo da li će se to desiti 2022. ili kada, ali trebalo bi da budemo tu i da pokažemo šta znamo i da nadmašimo naše rezultate od pre. Ja verujem, Vladimire, da ćemo biti i sledeće godine na prvenstvu, jer to je nešto što ne smemo da propustimo nikako. Tako je. Sledeće pitanje je vrlo zanimljivo koje nam je postavila jedna devojka, jeste kako izgleda trening lakrosa? Trening lakrosa, to morate vidjeti. Trening lakrosa, lakros je vrlo dinamičan sport, dosta trčanja, dosta kretnji, tako da na svakom treningu se trudimo da to što će se dešavati na utakmici, da to prikažemo kroz trening, da igrači ono što vežbaju na treningu, da znaju da će ih to sačekati na utakmici, da budu spremni za to što ih čeka na utakmici. Trenutno, kako imamo nove igrače, trudimo se da jedan deo treninga, možda sad i veći kako dolaze sve više i više novih igrača, bude posvećen tehnici, dodavanja, hvatanja, šutiranja, što je, da kažemo, i cradlinga. Cradle, to je način na koji se, da kažemo, vodi lopta, da tako kažemo. Potez rukom koji radite dok trčite da bi sačuvali lopticu u mrežici. Pored toga, trudimo se da treninzi budu što zanimljiviji za sve prisutne, kako muške članove, tako i ženske članove. Tako da to je to. Ja pozivam vas još jednom da dođete na trening, da vidite kako to izgleda, ubeđen sam da će vam se svidjeti i da ćete zavoliti sport kao što ga i mi volimo. Tako, pružite sebi i pružite nama šansu da vas upoznamo. Zatim pitanje, šta je od opreme potrebno za prvi trening? Znači, za prvi trening kao i prvih nekoliko meseci treniranja, od opreme potrebno vam je šorts, majica, patike, to je to. Od nas dobijate štap, naravno, kacigu, rukavice, opremu za zaštitu za laktove, odnosno kompletnu opremu, naravno do trenutka dok ne zavolite sport i dok ne odlučite da nabavite svoju, na raspolaganju je naša oprema koja je spremna i čeka možda baš vas. Da, to je nešto što se mi trudimo da obezbedimo svakom igraču kako bi što lakše došao na trening, jer naravno lacrosse kao i hokej je, mogu reći, malo skuplji sport i mi se trudimo da sve te troškove svedemo na minimum time što vam mi dajemo opremu, nudimo vam ona 3 meseca besplatnog treniranja. Koja važe još samo ako se prijavite sutra, tako da ako gledate ovo danas ili možda sutra, prijavite se, čekamo vas. Tako je. Pitanje koje smo delimično odgovorili, ali sada ćemo ga pokriti malo detaljnije. Ima li u reprezentaciji igrača koji nisu iz Srbije? Pa, imamo. Naravno, imamo ljude, igrače koji su odrasli u Kanadi i Americi, koji su, da kažem, redovni članovi srpske lacrosse
oni su velika pomoć srpskom lakrosu, što u donacijama opreme, što u dolazcima da pomažu pri treninzima, pri organizaciji turnira i tako dalje. I oni čine vrlo važan deo naše reprezentacije. Tako je, ne samo igrači, već i stručni štab. Naš trener je Stu, on je iz Kanade, kao i pomoćni treneri, fizioterapeuti, lekar našeg tima, kao i cela srpska zajednica iz Bernabija, koja nam stalno pomaže, koja nas je i ugostila kada smo bili na svetskom prvenstvu u Kanadi, tako da ovim putem bi se i njima još jednom zahvalili i pozdravili ih kako nas gledaju. Tako je. Evo, Vladimir, imamo još jedno pitanje. Da li više volite boks ili field lacrosse? Sad ovde pretpostavljam da se nećemo složiti. Pa, ajde, ti počni pa ćemo da vidimo. Ja kao igrač odbrane više volim field. Prvenstveno zato što imam naravno štap koji je duplo duži od većine ostalih igrača na terenu, koji možemo vidjeti ovde, malo je sad nezgodno da ga izvadimo, ali on je, znači vidite, odavde skroz do zemlje, znači ima otprilike malo viši od mene. I generalno ima manje kontakta, a više trčanja, što se meni sviđa. I ne znam, generalno više mi se sviđa taj koncept gde ja mogu sa tim dugačnim štapom da pretrčim ceo teren, možda da asistiram, da dam go, nego boks lacrosse, ali vrlo rado igram i boks jer to je ista smo ekipa. Vrlo dobro igra boks, tako da... Hvala. Tako da samim tim što je reprezentativac mora dobro da igra. I da li se slažemo ili ne? Da, moram bi da te razočaram, ne slažemo se, ja sam malo više za boks varijantu. Boks varijanta, jako se igra na manjem terenu, dosta je dinamičnija, dosta su brže izmene, kraće traje napad, to jest ograničen je napad za razliku od field lacrosse-a, ograničen je na 30 sekundi, tako da u boks lacrosse-u dešavanja se odvijaju mnogo brže i ima mnogo više kontakta. Mnogo je bliži sport, boks lacrosse je mnogo bliži hokeju nego što je field lacrosse. Tako da, eto, imamo jedan glas za field, jedan za boks, a vi nama također recite šta mislite, šta vam se više igra, pa da vidimo i kakvi su glasovi od naših pratilaca. Tako je, i za poslednje pitanje izdvojili smo jedno vrlo zanimljivo pitanje, a to je koji je najbrže zabeležen šut u lacrosse-u, i po podacima koje smo mi uspeli da nađemo, to je šut od 204 km na čas. Sad, to možda nekome zvuči malo, nekome puno, ali ako zamislite da je to loptica koju smo pokazali, znači veličine teniske od pune gume koja ima negde oko 800-900 grama, čini mi se, to je ozbiljna brzina. To naravno nije zabeležen šut na utakmici, da se samo ogradimo, to je šut zabeležen znači, u posebnim uslovima na jednom od All-Star takmičenja u PLL-u koji smo malo pomenuli. Moram da ti ispravim, nisam siguran da je to najbrži šut bio od profesionalnih igrača PLL-a. Kako sam ja razumeo, pre toga je najbrži šut bio 190 km na sat, što je bio od profesionalnih igrača lacrosse-a, dok je na jednom od LaxCon, na okupljanju, kažem, lacrossera, jedan od gledalaca koji se takmičio u najbržim šutovima je izveo najbrži šut od ovih 204 km na sat. Sad, ni ja nisam 100% siguran u ovu informaciju, mi ćemo, ispravit ćemo se ako grešimo, ali eto, vrlo zanimljivo je da je to 204 km na sat, što je nevjerovatna brzina. I to je ono o čemu smo pričali i prošlu emisiju, jeste da je lacrosse najbrži sport na dve noge. Znači, sve se odvija mnogo brže nego u svim drugim sportovima. To je još jedan od razloga zašto volimo lacrosse. Tako je, loptica, posebno, na primjer, sa mojim štapom, ovim dužim ili golmanskim štapom, može da preleti ceo teren za možda sekund i po dva, ukoliko je dovoljno jako bačena, tako da u sekundi se menja sve, posebno u boks verziji gde je manji teren, znači moguće je da od šuta na gol 2 sekunde kasnije vi primite gol i izgubite utakmicu, tako da
Lepo si to spomenuo. Kao što se naša emisija zove Face Off, Face Off je najvažnija, po meni najvažnija stvar u lacrosse-u, jer onog trenutka kad igrač uzme lopticu, on može pravo sa centra da potrči na go i da da go. Zašto je Face Off važan? Važan je zbog toga, zbog brzine same igre. Dešavalo se na nekim utakmicama da 20 sekundi do kraja jedan tim gubi 2-3 gola razlike i da za tih 20 sekundi zbog zasluga face-off igrača i same njegove brzine da izjednači ili čak pobede na utakmici. Tako i u suprotnom slučaju da taj igrač duže zadrži loptu na sredini i da se vreme potroši i... To su sad već taktički zamisli svakog od trenera, tako da, eto. To je to. Mogli bi da izdvojimo recimo 3 najbitnije stvari koje ste trebali da zapamtite u ovoj emisiji, a to su da field lacrosse igra 9 igrača plus golman, da je teren podeljen na 3 dela gde imamo 3 odbrambena igrača, 3 vezna i 3 napadača. Tako je, i da svaka četvrtina traje 15 minuta i eto, neka to bude to. Preslušat ćemo vas sledeći put. Nadam se da ste uživali i čujemo se sledeći put. To je to za ovu emisiju. Hvala vam što ste nas pratili i pratite nas i u sledećoj emisiji. Da, još jedna stvar. Hteo bih svima da poželim srećne novogodišnje i božićne praznike. Naša sledeća emisija će biti nakon srpske nove godine. Tako da pratite našu Instagram stranicu, pratite nas na svim društvenim mrežama, pratite dešavanja, dođite na trening. Prijavite se za trening još danas, znači 30.12. i sutra 31.12. Ukoliko se prijavite, dobit ćete 3 meseca besplatnog treninga, pa... Nadamo se da ćete to da iskoristite. I da će vam se svideti lacrosse i da ćemo se upoznati. Tako je. Vidimo se. Vidimo se. Ćao.